Eyo mugambi eyo. Nkobi yake. Eba nerwa tukankobi. Eyo mugambi kyara jinsa jari. Ipandi tora no chinyingi. Ntobo muna maiwo to bali bali. Wala kilo montra bara kobi yamu. Okay. Wala nje ibara gante beke ingangeti. Njengo tanga sera maji busanga kana yuski. Kuna lera tasiari ya busa teri ko toita kaburoje. Abambe kere nga. Sera maji. Chikamadi. Wanya tora ngochari. Wanya tora bwate kura koranje. Yenda bwebange bwate kura. Wanya kwirete kura isiko koranje nyera dararia. Inka nalira. Botaka Bori beke Yenki Rwanda Junior Wana kumbuka kanyabuka Nonya kulire michando Wana tiriko ere Yenki Rwanda Junior Wana kumbuka kanyabuka Nonya kulire michando Wana tiriko ere Kulindi mwenyele ya Mutungi kurunya sae tata Tali mungi tito musabe nale na mabere Kulindi mwenyele ya Mutungi kurunya sae tata Tali mungi tito musabe nale na mabere Anyeno botaka ere Iguriki guminya kopa Twarobole munga maene Kuli no moelye Anyeno botaka ya Iguriki guminya kopa Twarobole munga maene Kuli no moelye Siyikero mondoe Unanya sa tutungete Nali numuruve joe Gakitito jayanae Siyikero mondoe Unanya sa tutungete Nali numuruve joe Gakitito jayanae Gatosika nduya Abangina moiwe Otaka moike gumina Kayebiri ya tome Ekero mpunyoraje Asinari kurarane Kinari kuipia umwanu Wabani gondalele Ekero mpunyoraje Asinari kurarane Kinari kuipia umwanu Wabani gondalele Injira swajaire ya Chikonda bono twamenyerete Nonya nukubiki yanga Nigo ya robo komu Injira swajaire ya Chikonda bono twamenyerete Nonya nukubiki yanga Nigo ya robo komu Semo yesikuruwe Ngasomera bono tabu Musunte nonya nebitabu Nigo nalego samaye Semo yesikuruwe Ngasomera bono tabu Musunte nonya nebitabu Nigo nalego samaye Ayosi twaroraire Ngonya yeturaya umira Nore negesimbe chando Yese niyogo kumye Ayosi twaroraire Ngonya yeturaya umira Nore negesimbe chando Yese niyogo kumye Nore nebandi kuyamanya turayara Mungwane vanisenjia nyo kama kuagwa Mungwane kine simba Nyonga kutikisa nikimokomoni Umurugi nkarekare Oboge ngiba nobugasowa Tari komenya Mitinga kicha yurasate Yumusaja mitinga kicha yurasate Amasani nabaya Unamutizo nyagwakareka Obono kwenyera Imubane kurubu kina wikabono Unamutizo nyagwakareka Obono kwenyera Imubane kurubu kina wikabono Wagisangyo na inyo irenga kieli yakale Nikulisi atwanjaine kunaba nabamo Wagisangyo na inyo irenga kieli yakale Nikulisi atwanjaine kunaba nabamo Ikusambi bituma saika tukurumane Umenye tewe yatusika ino munene numuke Ikusambi bituma saika tukurumane Umenye tewe yatusika ino munene numuke Sae numu ya ulionge tukuimba kwa bosa Iko wakana na endeta wati ufakusi Sae numu ya ulionge
Asante sana jamani. Ayakora kuka Nyawoka is very strong. Tomokere chinko Nyawoka jamani. Nyawoka is very strong. Asante sana Nyawoka, asante. Nyawoka sana abantu betobogondo. Tokuma tobinga abantu abamuna bakurwa. Muna tokurwa direct abakwenda Homeland straight. So Homeland no bakobeke live band. Muna tokurwa direct no bakogenda wabeke live band kurwahu amagana ndagenda chitaka kaigo. Bwana tuyakaribisha mheshimiwa Omosike Samuel Riose kumira Yesu kama yakarende. Asante sana. Nyora sago tena kumira nje gati. Asante sana. Mheshimiwa tani ukaribisho igo. Yes. Umanyete. Asante sana. Otisuka yale. Otisa kwane. Otiso chugo jana wati reshati. Otiso nantere sati. Asante sana Otiso ka Otise Mike. Bate mambo atoke sati. Bate mambo atoke. Mbinga gankande kinanyanga mwangwesi korera mimi namna hii aba seita obuya barogimba hiyo seita ebire bisinini. Okay, nipungie mkono hivi biyamore lakini mkono kama oko sinini akabuata birecha ndobwaterabu nakobwaterabu. Okay, koroko bako gabano mama mheshimiwa hikira sikama yakomeranje. Tosikama yakomeranje. Mheshimiwa nara ntara tera goteruko ntobwate TV mata ikorokoti TV ne studio omongwano ni gacharia buone twamanya inenere wonte bingotiso kwara tera matera matuka mange no bwata moyo muya na kioro chito ko lemereme kamote bia emereme yeto mwancho monene antobwaterane agante binkioro chito rakorera basaya kamote tuso ko studio na bako jora basaya bali babwate omoya bwakoreko na okora bintu binde twabakonyire ogonte binga komote birende ogonte binga inkike ne studio kamate kimbwate kekeneke akini bintu binde mbiro tutakaire mne binebi onto na bwato moyo morabu akandangeri Nairobi kante bi ekyo ngwara nekendeke gutuma kuchigora mwakire chingo bichingia bono na mote binga bono gogo choge mbonite gokaribisha onkwaniria abantu abaminto na ndo batebye biranga ryo bwate nebiya na barabuo nakimote abantu abaminto bogenda akimo wakire nkobiga segochi yane wakire nkobiga. Mheshimiwa karibu sana ga mata abantu bako igwero mutandao ngari yose Samuel Okemu ari yose mbanya gokorora bono kwana egerero bamanyanga naye karibu lakini gotungo kunina gokora ketera babasta nona matanga mo basta gokora korandi pi matanga manyakoera eta basta bako bomo abantu bogembo nabakwanirwa ensimbi yamole abantu bawo machoge chache ndorama gokaino insigoro mwatwarigani byogembo abantu bogembo gakyo Oroki Douglas Evangelist Douglas yotiso bwanje ni kera neronde tagaiga muimokeria mahoko igoro mutebi ngampu yamona soko lento mogeni abantu baminto bogembo esababu tole ogembo ga noko batebinga bwata ekura yao buno mwananchi chinguru chao ne kura onye tubwatie kura soko boko kwao tubwati nguru chinde chance obo chori ngoja bure 2022 unaweza taka kufanya mabadiliko maete bono iko ikenga kinini moko butabantu nande mwali kabaya onye tubwatie kura togo shirikia sobo chori bogocha mbarenga babwate kuraga onye ko bwate miaka saidi ya 18 nande ko bwate kura imokia maoka igoro abantu boke mbonye ko bwate kura bubeka maoka igoro igo baminto bakabondo jibna bagaka bali bakara banena igo mubwate kura gaki igo gaki mubwate kura ya ino hakikisha tariga nonyekere nyomba bwate kura yao nyegache ganyo mwako goja 2022 mochora barai omanyete ena chikorigereri nganyore kero kyo bosenete kire was nkebwati moto nde bwensi abarengo bosenete abande bachiro bo governor abande batake tobo bunge bakota uno bosenete ambo bwati pesa chinde chance lakini eka sio bosenete no kobe watchman yoko ligeringa chibesa chiri chikorwa national government chiko cha saba na hizi mashinani ya county chiatumekire buya echitage to senator Romoremu
echitego to mosene to korigerie gavana bunanga kyao kore binto motebika ikatora akora buya. Imagine kere naite to gemba almost 15 years ago. Na bere guika bono tia na go change. Chibesa njire chiko national government koru devolution yecha. Njire go ikiraba na nje kiagere chiko ikase county chiaso eme uko yaba. Okobe senator teri go kwa. Yambie. Iko ekero kyo bosene teke take to mosae orine chinguru nando moremu. Apa sene to ko chora eba ko genda baikarie county baisaransa ne gavana bakwana banywe chae bagenda ino manya koro musene to ko chaga ko genda kimagenda inga ba minto eke tona njiro ko saba bantu ko gembo tuabire to ko colleagues na evangelist Degratius na bana igore studio garia na be koko boko kwa nororonga mukonya ko igore studio elinda konya basani bari bago kino naru bagenda ba record onye koro musanyu tato ko record ya matera genda si studio ya Otis TV onye ariko ko record ya matera chipandi chagu sina chirengo support mbale mo manyita so mutandao ni ngongoro ku Samuel Okemwa ni njori ngwake gerere ngotoko nyi serikali ya stuka yakora mangana borongo ase county ya itoga ya kerengoro lebi kari borongo ni njengo kwana bachaga kore kabisha bami to moko ngakira chingo bya sawo kora bayo mama tiki saini abantu bogembo ntochi to irane oko bachinsa chierire ndoje to kere mwa bwadire chikura cheno ndoje to yana to kwana mangana amange eri no to lenga kitoko kore sabuya to be kabara yaba ya ase biruko bali bara toko biamono sana. Thank you so much. Nande na batebia aisa igaba na bali ba kona liga batagete mheshimiwa Igweta abandi na bali ba kona liga batagete ocho ikaranse na barabu ko nora wiki yengima mambira to gochaka ocho ikaranse na barabu na bagontebia otwareri bago ikaranse na barabu abasaye bande bali rugorari bakoro ku boda boda ikaranse na barabu bagontenga matete ko kwana naye ngana n'abantu bande mbara iga na barabu bagatabanga tumanyane irego chuana taliba ko chuana go chuana iga na mat agara momo herese talibo bas. Okay, thank you eko ninga ninja iga thank you momo no alafu microphone thank you kunora Korrega to korrega. Diga. Nyakali ngasini ni otaba marojia nyakali asini niga. Korrega. Mwaka na batenga bwango ra ndo kanisa.
Wabere bana starero. Asante sana Douglas. Chelsea Nyawoka wakile Chingobi. Asante sana Chelsea Nyawoka, endelea asiendelee, twende sasa. Eunda. Chikobi. Asante sana. Asante sana. Akuru kwenye Nyawoka namba. Asante sana jamani, asante sana, asante sana. Asante sana, asante sana. Oyo mate abamba liba ebikongo by'omuziki akoroku. Oyo mate muziki tona kwera. Ntara leta otiso, Mama totiso. Tara moleta tobwato kijana ngekurukunga. Rumba ya mapenzi. Kijana ngekomusana. Mate Samuel Okemwa erega siano ko inwa abasani na ababake erinde bagendera motu kura igwango. Bravo! Moses Mochache, rumba ya mapenzi. Sikia utamu wa rumba. Cheza rumba, cheza rumba, cheza rumba na Mochache. Cheza rumba, cheza rumba, cheza rumba na Mochache. Cheza rumba, cheza rumba, cheza rumba na Mochache.
tunawapenda sana. Vijana wana wa Kisii, Joseph Ochache. Asante sana Wakala Chinko jamani. Just clap for him. One kijana chipukizi na ande samu hata kitaba ndo na abeni ndi manyane kwa imoka. Asante sana Wakala Chinko mi. Ono tiganda rike emamba ende. Omaite tola singa njo ya samu ni sekemwa. Oyo kwa tainga njo mwane kwa chikula. Mogo chinchi mo kimabwino na ande mocho ale viongozi virache kwa konya. Tariboigo. Asante sana. Bono tiangire gakia kukaribisha Evangelist Otiso. Omanyene mwakire chingo bigagoto Otiso. Otiso ngaibo watu wote. Otiso bono la chorage. Oi, asante sana Evangelist. Asante sana Evangelist. Haya. Lakini ngete moyo ole. Because of time nanda singe jotole para ojona aja tumanya nanga tua so maria. Kesongo bota singe jotole tele para nganchere ngote yege ntekemo ngente tanga ni yatole taiga epana nerere kurumoinalia likirenga IPC epana yoni gakota maga kurumonto koranche one ga chofis cha IPC cha igoirwe gendo robwate kura nano nyotora bwate kura nyechiere nando nye kwa bwate kura segeto tate ko chenja so gwa kirege tuo chenja bono mapema kabura batarasheka omotienyo yoto ogochicha entokende gya kabere muna tuacha igana basani abana kibangerere bwo moerio Levante nganje kinu mubasta na tera matera mangake lakini banga bwa moelio. Ono lende tingo tera mangake. Na tera 7 niga naki. 7 nimbuya. 20 ya ntoko kora bwirire 7 ye. Basi ndara tera bayigo bono. Omo mwanchuna ro musani onena ratu atabya to tarere. Totara monere because omo ancho yokoda mangana maya. Abantu bako moigwo mutandao. Serikali kiachire bobe gako nyite mutandao nga yaja muone ira bananchi kwara mangana abeira maya nabara inando nyako batenga murai gete koraiga lakini abantu banje to kama ronali se mitandao but this time we have this that guy higa emoko moigwa tu lakini mwanya komora face to face mongwana korokunga Samuel Liose oselietariende okemwa nigara mona intu twa matemenga totalere gaiga mongwana yo gwatira bateria bange na basaba ngo koboko bateria bange muna bono igari ogembo to igoire studio tobwate studio Krokotis TV tobwate studio bade record amono mungwano yo iga okonyira banta bange nabo igo bwatira banta bango koboko bale mache mumbo one gamna togokwana yake mayeye kirgeserega iga yake maye konyare yelire ndiga barusia obakolera maya tali nyamira tali kisi is a good man twata banga kitogwetaga iga teli bijaga akina bantu banya cheki bamu manyaga aki kwa koro mutuga tali bijaga aki itabanga mbale ga batete ko romoroji okay mbale ga batete ko romo basta mbale ga batete ko anda igoro abarogi mbale ga bara achaki abarogi banya kobo mbaro jemanye tembale ngo balenge 247 ba kwa oyo motigarete na matuka ya talima ono agyo inate nyago to stressful tabi mo na ranga mechando yao kuisha ayakwana na Yesu mechando yao kuisha basi pono ngandire tera gakinge omosani yonde iza no muntu okoroka no mokeiga lakini tateko tabinga hapa ni mkubwa iga ako sawa basi tateko mokaribisa asili yabakwani mumanye ngokoro kuliose na ndikaga ndiko batangasira nga mubu atechikura IPC yegoro chobisi ana bako batengana batebiranga dibiya akonya kubatebya tujye kubusabira natusabire nabandi egara Kenya yito esike boso nganje mwariganye umweshimo musabira kabisana bana aigana wanya cheki abantu abalinda abantu bita bakachigonguna ya cheki bateba ngo yumu akuna hacha moyo lete bana mutata gokuna no gora tene para tokuna ababoka iga security nakimoigo to musombo nyasa atebire abantu banyacheki ndate korama go kaino igoro mwensi Jikura. Bana kama jari ikengara nchiraru nyonga na arati. Twende kazi. DJ, twende kazi.
kera bana kaliwa kaga bantu bote bara yumba ngole abantu bega motore abara bata bari ni gomora abantu abayabo gokumya mbuya muna sogwe kana kutotegerera bas abantu banyachaki nigo torega ikango batebinga mbarenga babwate chikura cha onye ko bwate kuri mu kyama onye ko over 18 years onye ko bwate zaidi ya miaka 18 na ande ko bwate kura yago mu kyama wako igoro ababwi iko bande wezi mbwate chikura bado etolega igato batebi kumoranje okora maonjolelia yani kubadilisha. Kama unataka kubadilisha ni lazima uwe na kura. Lazima utware kura. IBC yaikoira matuko 30 days bona atigira matuko 20 hakikisha unakuwa bwatire ekura yago mwananchi. Ekura na onye tubwati ekura to konyara gochora omorai 2022 igo abantu banya cheki etoko basaba please before tarehe 12 November next month yake hakikisha kwa ajira IPC ose abo bisaba IPC ngaketembaranga gaiga bakonya kweta nana hakikisha umejiandikisha kama mpiga kura. Abantu banya cheki ni mbwate dingana ndaketoko batebe kuna mondo katora tikachikalia chira ita kidogo bas okay abantu banyacheki kuna abatebiri bono mubwate chikura ni mbwate dingana line ndaketoko ko batebya inje nigongoro ku Samuel Riose Okemo inje nigondweda Kisii County koruchinse mochi asosera nyari bali masaba ena chikoligereria nganyore kirogo kyobo seneta onde tayo ogetakete abantu abandi bachiro obunga abandi bachiro bugavana ngo chikoligereria omaite bakota yabune ekirogo kyobo seneta ngebwati besa mono ngebwati CDF ngebwati budget lakini nchengo chikoligereria inkoranga chibesa chyo mwananchi chiri chiko national government chiko cha mashinani erasima chirendwe erasima chitakeiro mo senator omolemu nande okoligereria nande okolingoria oje uramu boni nonyene governor diswa nigo ntagete gotenena ekerogo kyobo senator 2022 iga Kisii County nigo ntagete gotenena kuna omo senator 2022 asibali mole aso mtandao Facebook na YouTube kondora murengo koso serikali kere serikali ya chire boronge nanyate hapana nikione kidhurumu wananchi mnyonge na waambie hiyo haistahili. Nikiona barabara itatengenezwa vizuri mimi huwa nazungumza. Nikiona county unajua kuna pesa zinafika hapa Kisii County asikuji mashinani kwa mwananchi asifanyi mambo ambayo inastahili kufanywa mimi huwa nazungumza huwa naongea wacha ipite pita tu. Bona abantu banya cheki babo ngeli batakete ko gendo obo governor babo ngeli batakete ko genda obo governor abandi batakete ko inde biroko binde bingawo injereno kuna erule ko tenobo sene tambarenga be erule ko kuniunga mkono 2022 tenobo sene abantu banya cheki abantu banya cheki mumeniunga mkono mimi ni kichana wa nguvu mimi ni kichana machachali nitawafanyia kazi hapa Kisii County. Nitahakikisha pesa zinatoka Nairobi na kuwafikia hapa mashinani. Asante sana. Mwangokiri. Nakia wakina wale wakuwa nani? Saa 2 mapema chakore. Baba tenga kwa televisheni mheshimiwa.
ng'ae saa 2 maambia amang'ana yukoreza. Okay, thank you. Ametoa maoni yake na ametoa waso lake na tunamwombea. Ira bebi toa. Ningikakotera koseto ndeto. Ningikakotera. Bali alivyo nira na magazini nende hakasi ni jepara na baba ira na maega. Ira na maega ikalenda singi jepara. Ayo ibwe piki tacho siku chimuino. Okoranga mbujora abeka semo